صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، إعطاه صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة المشاهدوننا في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe, en yetti allahu tabaraka wa taala o mandanteɗa mono nemine dow meɗen nemaji tawi ko tattara e dow meɗen. nemaji ɗi no jokkodiri e dow meɗen. allahu inni wondanedema: wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha. si on eɓɓi limugol andon embere nemaji ko allahu tabaraka wa taala nemini on, o wawata andude. idan musidɓe julɓe, no jeeya ko ɓuuri mawnude ko allahu nemini en woni tagugol en waɗa en bani adam, taga en kañum kadi musidɓe julɓe waɗa en julɓe. musidɓe julɓe, ɓawa ɗum ɗon iɗen juula torano e dow annabajo mandanteɗam allahu tabaraka wa taala inni kala ɗoftiɗo ɓe naatay aljanna, haray kala lundiɗo ɓe haray fi makko hulɓinike. idan musidɓe julɓe, ɓawa ɗum ɗon mi hewrorike on hiwrago ngo andanteɗama woni ko julɓe ɓe hewrori ɗum ɗon ko laakara woni yo jang e kisal wonu e dow moɗon nokku kala ko tolorɗon hiɗon dara men, imma ko téléji moɗon en direct, ma ɗum ko Facebook, ma ɗum ko YouTube, e nokku kala ko tolorɗon haray ɗon hiwrita e émission moɗon on gandal e faamu. télévision moɗon yiɗaɗo andaɗo woni Jama TV, mandanteɗam mo joɗori ɗo fi nafugol julɓe ɓe fof e aduna nokku kala ko ɓe hikkori. musidɓe julɓe, hande kañum kadi ko honɗum gandal e faamu addani on. gandal e faamu no addani on ceernoɓe ɗiɗo ɓandanteɗema machallah, ɓe rewino ɗo ɓe neldori Jama TV neldari hewude. en halduno noon kadi si tawi Allah hoddiri en aroye nodditugol ɓe ɗo kañum kadi ko waɗi koɓe nelduno ko no ɗuɗuno ha, kono noon ko ɗum waɗi en faala ɓe kañum kadi yiwtugol ɓe woni neldari honɗum, neldari qur'anul karim, ko ɓuuri mawnude ko bani adama neldete. idan noon en ala junnude ha ɓawode andantede men junni, kono ɗo en jontuɗo e ceernoɓe ɓen ɓe hiwro ɓe anden ko kamɓe woni homɓe ma ɓe andintina en. hiɗen toride allahu tabaraka wa taala arkisata en kala konngol ngol andantede mo ɗen wolde ɗo yo taw ko saabi allahu tabaraka wa taala wonɗen e wowlide ngol konngol ɗon. allahu tabaraka wa taala onon kadi wonɓe ɓen e dawlude nokku kala ko tolorɗon, yo allahu tawnu en e ɓe ɓandanteɗema heɗitoto yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴude yewtere nden kon ɓe gollitira. allahu tabaraka wa taala no wawi ko ɓuuri ɗum ɗon hiɗen torimo ndo arkisata en ɗum ɗon arkisa on kañum kadi ɗum ɗon musidɓe julɓe. idan cheikhana haray ko towli moɗon e ɗo wawi hewrade joni. bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مسيب جلبة تدبة ميدو هيورو on dendanangal hiro kadi kala mo tawata kadi ko wonɗo e siwude oɗo sen mo tawata o teddiri sabu ƴettugol meɗo deftere allahu subhanahu wa ta'ala hikkina ɗum yeeso kadi e bange piiji ɗin fof. tawata jumare kala kadi alhamdulillah ɓe adday ɗo ɓe tawata ko yimɓe qur'an, ɓe jooɗono en tolano en ka plateau ɗo ɓe janggana en deftere allah nden. eɗen kadi jarna kadi ɓe karma ko meɗe ɗo kadi alhamdulillah tawata ko kamɓe woni ko ekki yeeso mo randu
muradu moƴƴuru aray talhisan dal miɗo hiwrade fof inchallah jonita karma ko ɓen kadi micro aywa nam barakallah fikum wa ahsanallahu ileykum haray Jama TV ni non ko tooli on wi ko moɗon ari ko moɗon musidɓe julɓe ɗen jonnude cheikhana kamɓe kadi ɓe hiwro aywa nam bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin aray ko raɓɓindingol ko adi ko miɗo jarna allahu tabaraka wa taala jarna ɓe ceernoɓe men ɗo cheikh mouhammad battane golleji maɓɓe tawata julɗo ɓe ko ɗum ɗo yeeli nde wonno allahu inni ya ayuha l insana innaka kadihun ila rabbika kadihan famlaqi banu adama ko force ko obligatoire ko ma o tampa ko ɓuuri moƴƴalngol mo ko tampin fi allah kala ko watta waɗa fi allah tabaraka wa taala ɗum ɗo no tawa e golle ɗe allahu go yidde ka aduna ɗo e kala akhara no yeeli julɗo kala de tawata hara golle makko ɗen ko ɗum ɗo ila qiyami saa en toro allah yo allah joddi aljanna amin amin ya rabbal alamin koɗa yimɓe makko ɓen o yaa fon si ƴettitaen amin wala min innden ko mo Mouhammad Diawo Bari assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh Mouhammad Diawo haray ko tooli moɗon ko Jama TV o tooli moɗon ko émission gandal e faamu ita musidɓe julɓe tuuɗe noppi ɗo gandallah innay ala heɗite wonnoɓe haalde ɓe yoɓe accu wonnoɓe yahude ɓe yoɓe habbito faalaɓe yahude ɓe yoɓe habbito wonɓe ñamude ɓe yoɓe habbo yarroɓe ɓe yoɓe habba o musidɓe julɓe tuuɗe noppi heɗoɗen ceernoɓe ɓen woni cheikh Mouhammad Tayyib hara yoɓe udditan e jonde en e janggal ngol en Qur'anul Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا الله مسيب جلبه مسيب ويي
DG ko naati ɗo joni ɓe huɓɓani men écran o waɗani men qur'anul karim ceernoɓe ɓen no jangga qur'an o ɓe heɗitiɓe ɗon ɓe jangi nden ɗo data ɗo joni musidɓe julɓe on andi wallahi allahu tabaraka wa taala walillahi shu'unu ala khalqihi allahu tabaraka wa taala so okkima ko nema mo andanteɗema kanko koye o jonne na yo ndaaru yer ko faala ko jonna ma ndaaru ɓe heɗoɓe joni ɗo ko huɓɓina radio on ɓe jangga ɗo joni si radio on ɗanninano honno kay si radio on huɓɓinano ɓe fanki enne ko kanko wonno janngude ɗum ɗo ko nemani musidɓe julɓe welo qur'anul karim mo heɓoton émission moɗon gandal e faamu nokku mum yiɗaɗo waɗaɗo barki Jama TV idan ɗen yeltano boy Cheikh Mouhammad Tayyib allahu tabaraka wa taala ɓeydo gandal ngal julna balɗe ɗen idan cheikhna Mouhammad Diawo haray min jonniti onon kañum kadi neldon Jama TV eywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله ما شاء الله musidɓe julɓe min ella on fof goye koko ɓe woni e raɓɓinɗinade kon ko ɗum woni ella an on ɓe raɓɓindini ha ɓurti wa illa qur'an o no weeli ɗon andi hunde nandanteɗama ko welde siko sago meɗen koye ɗuɗɗutu surtout ɗen andi enen koye yetta jalloɓe hiɗe yiɗi ko moƴƴi e ko weeli machallah idan no musidɓe julɓe ɓawo nde jarnuɗen Cheikh Mouhammad Diawo allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴuɗe joddi junna balɗe ɗen allahu tabaraka wa taala waɗa e meɗen en fof nafoore ko nafata julɓe ɓen siɓɓe julɓe haray hande ko honɗum e yewtere joguitiɗen ɗo yewtere nden wonali ko juutede tawde waktu meɗen o yeehi ha noon kono eɗen anniyi e jangguidugol hadith mo andanitedema waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh Cheikh Sérif idan ɓeɗo taw ko Cheikh Sérif ceernoɓe meɗen jangga ɓe dande chatiri ɓe maki o wondanedema ɓe hiwro en mbuyi ɓe weltori jonde nden ko wonnon kañum kadi e ceerno Souleymane hikkoran ɓen ɗo e Tiwawon Peul jangga ɓe husari ɓe ari ɗo goye laawi Cheikh Souleymane Jama TV no habbi on Jama TV kañum kadi no weltori ko hiwru ɗon men ko feeno ɗo ɓe maki o ɓe hiwro on onon ceernoɓe ɓen fof nani barakallahu alayhima idan musidɓe julɓe ko honɗum wonde e jangguidude hande ko wonɗe jangguidude hande ko hadith mandanteɗama ko Aba Hurayrata radiyallahu anhu fillimo mo inne ijtanibu sab'ul mubiqat bimana koyen woɗɗito piiji jeɗɗiɗi andanteɗama ko halkayɗi idan e jangge hadith on o yettama Aba Hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallama قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر الشرك بالله والسحر والقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو وقذف محصنات المؤمنات الغافلات مسيب جول بهاري كودو وني حديث mo andanteɗo mbaɗen anna yaade jangguidugol ɗo yerwoka allahu tabaraka wa taala hoddire muɗum min baabi man istata an yanfa akhahu lmuslim falyafal won annabajo on sallllahu alayhi wa sallam kirino kala wawuɗo wadde gollal nafira musidɗo makko julno yo waɗu allahu azza wa jalla enen fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin andintin wajoɗa ko waɗi sa andintini nafay gondiɓe ɓen sayadhakkaru man yakhsha on hulowo allahu tabaraka wa taala nafitoray gollitira kono noon no toon saldodinɗo neɗɗo bandijo wasayujannabu hal ashqa woɗɗitoto waaju ko wona yewtede kon on ma andanteɗama ko neɗɗo malkisaɗo wal iyadu billahi an nakuna minhum yallahu azza wa jalla dandende jeeteɗen eɓe ɓandanteɗama ko malkisaɓe idan musidɓe julɓe oɗo hadisi ko adiye natandemo carnoɓe ɓeɓe maki wo wondanedema inna lil hasanat darajat woli sayyi'at darajat wondanedema moƴƴereji ɗi no mari ko happu darajaji ko arata ha on tigi hewta ko wona noon kañum kadi bakkatuji ɗin e boneji ɗi no jogui ha e nokku ko arata hewta ɓe maki fama kana min al hasanat fa naf'uhu kabira kala wo ko tawi ko e moƴƴereji ɗi jeeya ya wawa famude nafoore mum on ko on tigi yoɓete kono mawni ɓe maki noon kana thawabuhu inda allahi azima joddini ko noon mawnita e allahu tabaraka wa taala ko yoɓata on ɗon wama kana duna dhalika kana thawabuhu adna kala wo ko tawi wona moƴƴere bal ko hunde bonde yo wawa famude ko noon jasirta e ko yoɓete kon ko allahu tabaraka wa taala ɓe maki ko wona noon kañum kadi wa kadhalika sayyi'at ko wona noon bakkatuji ɗi noɗi tiiɗiri wo ko noon ko on tigi yoɓete kon tiiɗiri noɗi fanɗiri wo ko noon on tigi ko yoɓete kon e fanɗirta isa musidɓe julɓe allah o inni wondanedema inna alhasanat yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin wondanedema dey moƴƴereji ɗi ittay ko wala noon kañum kadi moƴƴereji ɗin ittay piiji kanduɗi ɗin e bonɗi ɗi accanama honɗum ko moƴƴi kon yani innal hasanat no moƴƴereji ɗin yudhibna naɓay few itta asayyi'ati goopi ɗin bakkatuji ɗin allahu inni dhalika dhikra lidhakirin ko wala noon waɗira andintingol ɓe ɓandanteɗema ko jantotoɓe allahu tabaraka wa taala ko ɓe jantoɓe andita wondanede moɗo dey ɗum ɗon won annabajo ma kene en e hadith goo woni watti be sayyi'atakal hasana tamhuha bimana jokkiti bakkatu ma on moƴƴere si a waɗi ɗum ɗon tun ɗum ɗon no wona saabu allahu tabaraka wa taala montanama bakkatuji andantedema ko atinoɗi ɗin won allahu inniri noon alladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam woɗɗitotoɓe bakkatuji mawɗiɗi si wona koye andantedema feere ala ko ma bani adama hawra e makkoy waɗa bakkatu e muɗum si ɓe julɓe ɓe maki wo laqad amarana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama annabajon sallllahu alayhi wa sallama yamiri en fi hadha alhadith e oɗo hadith alsharif bijtinabi sab'i almubiqat وليس الغرض حصر الموبقات في هذه السبعة بماكي wo wondanedema annabajo on yamiri en yen rentito yen woɗɗito ɗiɗo piiji jeɗɗi andantedema ko halkayɗi bani adama wo kono noon wonali ko ɗiɗo piiji jeɗɗi tun woni ko moɓiti halkugol bani adama ɓe maki laala ko halkata bani adama kon no ɗuuɗi ko andantedema wowlaka e oɗo hadisi musidɓe julɓe ɓe maki hino e andanteɗama kamba molana ɗum ari e muɗum ko nanditata waɗugo zina e wujjugol e lugginagol e ɓeɗo yimɓe ɓe andanteɗama hiɓe teddi yaha faale ɓe rewde haare ɗum ɗon fof ko e none kanteɗama ko halkata bani adama on o won noon kañum kadi e ñowugol bonna ina ɗum yimɓe ɓen ko wono
non kañum kadi al khiyanatu waɗugol hoore mum janfotoɗo yimɓe ɓen yontuki wawa famade ɗum ɗo kañum kadi no jeeya e bakkatuji andanteɗama no mawni no halka bani adama ɗi wowlaki oɗo hadith ɓe maki noon hunde aranere nden e ko annabajo sallllahu alayhi wa sallam makani en aba hurayra filli woni ashirku woni aranum ɗum ko shirkugol siɓɓe julɓe wa huwa akbaru dhunub wa fihi yaqulu llahu taala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allahu tabaraka wa taala inni humpiten wonda neda mo dey kala mandanteɗa mo dey shirkanimo kanko Allahu tabaraka wa taala tabiti wonda neda mo o yafanta ko nde o shirkidete hay e hunde kono no mo yafano ko wona ɗum ɗon bani adama on ko golli ko yani si bani adama on mayidi e bakkatu kala bakkatu tawina shirku o mayidi e muɗum yo wawa famude fo huwa tahta mashi'atillah himo e ley ko Allahu tabaraka wa taala haaji wo e makko imma insha ghafara lahu inshallah on faala yafanomo insha azabahu inshallahu tabaraka wa taala faala lettamo idan non o mo andanteɗema ma yi hino yarde beere la nahkum alayhi bi dukhuli fi nnar on ɗon o ñawetake natugo yiite ko won noon kañum kadi e noone bakkatuji ko on togi e mayide muɗum tawana shirkal ngol Allahu tabaraka wa taala on ɗon Allahu tabaraka wa taala si faala nangoyimo sunnamo embere bakkatuji ko o waɗi kon Allahu tabaraka wa taala ɓawa ɗon yaltinamo o loote ha o laaɓa nadamo ko nder janna tawde o fodi kala mayɗo tawi shirkanalimo luttata ko nder yiite kono noon simo rondino bakkatuji goo himo wawi rewde ko nder yiite tawo o sunne embere ɗin ɗon bakkatuji yo Allahu tabaraka wa taala dande ɗum ɗon ɓawa ɗon o itte o naate ko nder janna ko hen wawa famude fi kala o sakkitori kal janna kono ɗum ɗon wela woto goto innu min lan yarude aw mi faami ɗum ɗo luttintalan yiite haysi mi naati ko yer seeɗa musidɗo ɗa andi ñalande wotere yiite ko duuɓi jelu aduna lakara ɗum ko duuɓi wulure noon ko aduna ɗo ñalla gotal lakara idan noon si tawi bani adama on heɓoyi toon 2 jours 3 jours yontere lewru lakara idan ko duuɓi jelu aduna hiɗay sunnede ko hombo faala atorgol toon idan toɓɓeɗe aranere nden ko shirku billah woni shirkal ngol Allahu tabaraka wa taala on mo annabajo sallllahu alayhi wa sallam maki wondanedema man mata huwa la yushrik billah shay'an dakhala jannata kala mo mandanteɗema waali kamayi tawi o shirkana Allahu azza wa jalla hay e hunde so mayi o naate aljanna idan noon musidɓe julɓe waɗugo shirku no heewi noone imma ko haɓɓugol talkoru man ta'allaqa tami tan wukkila ilayhi yani kala haɓɓuɗo talkuru o accidata e nun ɗon tawde kanko hande kadi o yowaki Allahu tabaraka wa taala o hoolaki Allahu tabaraka wa taala bal o hoolike hunde nde andanteɗam hande ko kanko wawata wallitade hunde nde wi'en honɗum oɗo no rewde e caangol tawa ko ma o fubbo si yeehi ha ɗon o fubbeke o fokkiti yoolagol wona talkuru ndun ittatamo bal si talkuru ndu noon sortike ko kanko pooɗata ndu fiwata ndu yoolo idan noon ko honno bani adama haɓɓata talkuru imma ko keecci ko juuɗe bal roɓɓe moora ɗum ga ko sukundu haɓɓa e muɗum yon wawa famude ɗum ɗon ɓeydanta on baadi haɓidugol e Allahu tabaraka wa taala kadi ɗum no jeeya e piiji ko andanteɗama no halka bani adama o nenaɗo maki noon awa rente ɗiɗo piiji jeɗɗi ko andanteɗama no halka bani adama o ɓe maki aranun ɗum ko shirkal ngol Allahu tabaraka wa taala goto kala yo rento e ɗum ɗon lootagol ñasi en ko waytato wona noon ɗiɗo piiji fof ko e noon e shirkono ma ɗum mi wondiri e modian mi wondiri e ceerno mi wondiri e koto mi wondiri kala mo wondirɗa ko wona Allahu tabaraka wa taala musidɗo julɗo ɗum noon haade ko e noon e shirkuji ɗanɗanteɗa mon hulɓinano si bani adama on ma yiɗi e muɗum won annabajo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon
man halafa bi gayri llahi faqad ashraka kala on wondirɗo ko wona allahu tabaraka wa taala haray o shirki. toɓɓere ɗimmenene musidɓe julɓe woni assihru wonugol karamukojo mo andanteɗama ko milɗotoɗo yimɓe ɓen, imma o feetina ɓe, imma o bonna golle on togi ɗen, imma on togi rewa e noone oɗo o jombi o eto ha o rewa e noone o liggomo fi wato heɓu jiidi ma honɗum o rewda e sonnajo fi wato oɗo heɓu moodi ma ɗum oɗo gorko ligge ko nangani wo koyo accidu tawa yahata yeeso ngalɗo gollal ko andanteɗama no harmi ko ngallo allahu tabaraka wa taala humpiten wonde nedema de wattabahu ma tatlu shayatin ala mulki Suleyman wa ma kafara Suleyman walakinna shayatina kafaru yuallimuna nasa sihra wonnedema dey annabi Suleyman kañum wonano kefeero ko waɗi ko jinnaji ɗin wonno ko yeddi allahu tabaraka wa taala. idan en faamay ngalɗo gollal ko gollal keferankaku ni hande noon musidɓe julɓe woɓɓe ala golle koɓe immoto bimbi koɓe hirdoto baadi yahugol jooɗo e nokku windana yimɓe darana yimɓe pooɗana yimɓe inna honɗum ko kamɓe jogui artiseji ɗin kala mo liggi mo ala yahude yo arɗo an ara dara tawa ono hoɗi e cuuɗum ko andanteɗama fewtinta huccata tawa oɗo ko oɗo arɗa dargo yo reggilane arkise maɗa fi honɗum musidɗo julɗo ene ha hande en yii mandanteɗama an harana ko yowodiri ko nde dina wonkil maki an hoorema tawa an yiɗana hoorema ay hunde an ko jama on woni ko jonnata yoɓe heɓu jawdi yoɓe heɓu galleji yoɓe heɓu otoji tawa anda huuɗe nde cuuɗum laala musidɓe julɓe hakkille wawa jaɓa ɗum ɗon. idan o immiɗo wii ko karamo kojo ɗen andi oɗo ala golle fusi baade honno piigol ceede darana yimɓe winda bal musidɓe julɓe woɓɓe ala golle baadi ɗum ɗo. miɗo faala jombude oɗo jiwo o jaɓali o yiɗalan yiltanelanmo o yilta hakkille ɗen o yara jooɗo e dewgal ko yiɗa ma aa ɓiɗɗo kaari on heeɓi kalisiji o artiɗo o fuɗɗike mi torikemo walla haɗa ko fuɗɗi kon gaynitaki oɗo o fuɗɗo tun fondation o darto o anda ko dartanimo tawa ko an woni sombo ɗum ɗon yo en andu ko ngalɗo gollal allahu inni wama kafara Suleymanu walakinna shayatina kafaru. Suleyman ɓayɓe gollano gollal ngal kamɓe ɓe wonano kefeero ko waɗi noon jinnaji ɗin ko kanji wonno kefeero tawde kanji ɗi golli ko ɗo yiyeten bani adama no ƴetti yer pettu mum yaha tawa on kara mokojo no ari e muɗum honɗum darugol on mo andanteɗema annabajo on alayhi salatu wassalam ma kene wondanedema man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kala mo andanteɗema noon ari daari lotoɗo suka haray min dey miɗo yirumaɗa mari arkise kono ko ma itta kaydiji jeɗɗi sondelji jeɗɗi goroje rawnude tati e wojjude ɗiɗi hunde kaari ƴetta jonna sonnajo reedujo ma jonna paykunkum anda fos ma jonna mo andanteɗama himo e rewde Allah on e noneji ɓenama yaw itta ɗum ɗo sina ɗum alakesa ma on udditota ko nani suka o jaɓa ɗum ɗon o gongina annabajo maki haray o faqad kafara bima unzila ala muhammadin haray o yeddi si o gonginima ton haɗa o yeddi ɓe maki kañum kadi kala mananteɗama immike towni teppere mum yeehi e karamo kojo darowo o innamo honɗum ko addimo ɗo ko darugol fi alhaaliji yo wawa famude balɗe 50 si o juuli o jaɓantake si o hoori o jaɓantake kala ko rewi allahu tabaraka wa taala haɗa yo wawa fama ɗum ɗon ala hewtude ko allah on ko honɗum noon innuɗen yahuɗo karamakojo balɗe 50 o jaɓantake kala ko rewi allahu tabaraka wa taala allah on faalaka o noon si walike maayi ko adi balɗe 50 timmude hara o laaɓi e ɗum ɗon
woɓɓe noon no toon surtout rewɓe goo bimbi e kiikiiɗe hiɓe e karama ko kumɓe heɓi fof karama ko haa ɓe lutte ɗum ɗon an a yehi lewru feƴƴundu hay lewru mayal kadi a yehi hay lewru mayal a yehi a innama si a yehi toon balɗe 40 ko rewɗa Allah on ko Allah on faalaka kadi Allah annabajo maki wo si o wowli konngol gotol a gonginimo haray ya wawa famude a yeddi qur'anul karim a inni qur'an wona gonga kala yedduɗo qur'anul karim musidɓe julɓe ɗen andi la shakka on ɗon ko honɗum ko kefeero yo allahu tabaraka wa taala dandu en ɓeɗo ɓe maki o wondanedema ngal gollal wiyetegal ɓe karama ko yagal bonna hakkille yimɓe bonna ɓiɓɓe yimɓe feetina yimɓe bonna golleji yimɓe musidɓe julɓe ɓeɗo ɓe maki o ɗum ɗon ko hubun kabir ko bakkatujo mawlanaɗo mo andantedema li anna fihi talbisan wa ta'miyati wa sitran lil haqa'iqi wa wad'i غشائس على الأبصار والإضلال العامة وزلزالا بماكي وندنيد مودي نgal ɗo gollal ko gollal ngal andantedema hino sakko yimɓe ɓen e piiji gongaji ko wonnon kañum kadi no suuma ɓe hakkille ɗen e ɓerɗe ɗen ha itta ɓe gonga adda ɓe laawol ngol andantedema wona laawol regingol ko wonnon kañum kadi ɗum ɗon hino dimba finde ko ɓe jogiti kon no ɓe rewita Allahu tabaraka wa taala tawde eleyo oɗo yo hoolo Allahu on tun laala o heɓi ande golle ɗen ala yahude karamo koye darane lanɗo golle ɗen ala yahude o ɗaɓɓi ɓe goɗon ko heɓude karamo koye darane lanɗo mi ɗaɓɓi ha mi ala heɓude o ɗaɓɓi muudo heɓali ko jombamo karamo koye golle ɗen ala heɓude o yeggitino Allahu tabaraka wa taala Allahu innuɗomo ɗon wa man yatawakkal ala llahi fo hasbuhu kala mandantedema hooloriki Allahu tabaraka wa taala Allahu azza wa jalla wawete yonde kono wallitoma kala wo hunde ko faala Allahu inni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sa huli Allahu tabaraka wa taala hoolorike mo kanko tuntun ande nde heɓuɗa o a tawe Allahu tabaraka wa taala wallitikema e nokku kala ko faalala Allahu azza wa jalla waɗanima yolde gandantedema ko ɗon woni ko rewata fiya wawu yultoyde idan noon ko ɗum yiyeten ma porɗo imma ko golle kala none tawata ko ma o immo o yaha o daara ɓe gandantedema ko haɓiduɓe e Allahu tabaraka wa taala ari goy ɗo ñandego yewtuɗen ko honno ɓe karamakoɓe gollideɓe jinnaji ɗi ko honno ɓe rewata ha ɓe andantedema moodi siɓe kambanima janggo ko hasi kon Allah on walli totoɓe nawnanaɓe gonganaɓe koɓe kambanma kon janggo ɗon ka hisude fiyoɓe heeɓu koɓe wawoyama Allahu tabaraka wa taala ko reɓɓoyama ñalade dargal idan musidɓe julɓe yo Allahu tabaraka wa taala dandu en gollidugol ɓe ɓannanteɗe makko woni golle muɗum ko darugol piya ceede e ɗin piiji ko waytata eɗen ɗo golle idan hikki ɗon woni qatlu nafsil muharrama woni warugol wonkil kil andanteɗema Allahu tabaraka wa taala no haɗi no harmini ndeki warate ara on tigi ara doola mo hibba mo ƴiiƴa ɗe gandi annabajo on sallllahu alayhi wa sallama no humpiten hadis wonda nedema la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalatha woni dagotako hibbugol ƴiiƴan neɗɗo julɗo siwona e piiji tati yo taw sayyibu dhani ko jombuɗo ha gayni waɗi zina o nanga e laawol wallinagol o nangire ɗon hare on ɗon islam o ñaawi ko yo hirse hara noon na fureji heewɗi no yawde ko dow leydi ɗo fen ɗo taw on yewtiɗay taw o ko fure on ñaamiday taw ko fureyni a ñawlemo o ñawlete a tortomo o karama ɗon yewta nice kono tawa oɗo o maayi no neeɓi jombuɗo waɗɗo zina nangaka on islam o hiisino mo neeɓi koye Allah o dandu en ngal gollal ngal andanteɗamo no soɓi ha ñande on togi hawri e joomi muɗum kono noon si tawi on togi waɗi zina ko ɓuuri
labeede e makko Allah on surrimo wirtalimo ko yo deƴƴu o suuɗa ɗum ɗon hara o etaki hay e goto andanamo o tuuba hakkunde makko e Allahu tabaraka wa taala Allah yafantomo Ibn Uthaymin rahimahullahu tabaraka wa taala ɓelandama ɗum ɗon ko Riyadu Salihin ɓe maki wo wonda nedama si bani adama on waɗi zina o nangaka woto yalto wolno e goto ko yo deƴƴu o eto nde Allahu azza wa jalla yafantomo idan haranaɓe sukaɓe yahoɓe hanki waɗa zina artayna no boy hanki amalino yaruno noon subhanallah ala ko Allah on ɓuri añude ɓeɓe andantedema waɗa e bakkato ha gayna feññina bakkato Allah ono wawno ma wirtude o surruma surru hoorema Allah ono wawno feññinde ɗaɓɓa seedeɓe timmuɓe adda ha ɓe hewta ɓe nangama ɓe hirsama kono Allah on surruma musidɗo surru hoorema wama llahu bi ghafilin amma ta'malun Allah on kadi welsinaki ko won ɗon e golude kon wa kana raqibun aleykum hari mo tombi e dow moɗon musidɓe julɓe ko ɗum Allah o tabaraka wa taala inni fi oɗo kala mo nanteɗama o itti wonkil kilalnenteɗema be gayri nafsin kala mo nanteɗama kay itti wonkil hara wonkil ken itta wonkil yo wawa famude maɗum o bonni ko ɗo leydi fakka annama yatala nnasa jami'an hino wayi tawa mandanteɗama wari yimɓe ɓen fof Allahu azza wa jalla no humpita hen kala on mandanteɗama wari wonkil kil andanteɗama wonkil kin bonna ha nanguɗaki an kadi warɗa ɗen andi an nafsu be nafs si wonkil wari wonkil kin no yoɓitire warugol wonkil kin ɗon sina hara ko jomiraɓe awliya addam ko kamɓe wi men yaafike ɗon ella ala haray koyeɓe yewtu o itta embere ko ittuɗo wonkil kon hani ittude kon o itta ɗum ɗon o jonna ɓe yaafodira o continue e gurdam kono si tawi ɓe yaafaki yo andu famude an nafsu bin nafsu haray ittuɗo wonkil ko yo yoɓitire wonkil kio kanko kadi coggu wonkil kio ittiki kono si Allahu azza wa jalla no humpita hen e oɗo mandanteɗama waɗi ngal ɗo gollal Allah inni no nandita mandanteɗama wari wonkil gotel no nandita wa ittuɗo dendanagal wonkiji ɗin ko aduna Allahu azza wa jalla kadi humpita wonedama kala mandanteɗama kadi ittiki ha wurni wonkil gotel no nandita mandanteɗama wurni e wonkil jiɗin ko annakin fof haray musidɓe julɓe ɗum ɗon ko noone mandanteɗama tammum ɗum kono halka bani adama on idan ko noniji ɗandanteɗama Allahu azza wa jalla yo no rentine ɗum ɗon e konngol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam nokku koɓe innen ɗo wonda neɗama dey e jetane bo sabaul mubiqat rente piiji jeɗɗi andanteɗama ko halkay ɗiɗi musidɓe julɓe hino e muɗum innuɗen alqatlu nafs warugol wonkil kin ka andanteɗama hara ki itta wonkil hay e hunde hikka ɗon kañum kadi eko bani adama o duwa rentade ɗiɗo piiji jeɗɗi halkay ɗi woni aklu riba wa huwa zulmun lil insani wa akli malihi bil batili woni ñamugol riba ko ɗum woni toñugol neɗɗo on ñaama jawle ɗen tawa koye hoore toñugol mo on haldi on golli de lewru mayi a yoɓali mo innamo hande ko janggo ya wawu famude haray hiɗa ñamude riba ma on toki honɗum e ñaama kaalisi bani adama hoore janfagol mo ha fiño on toki ñamira kalciji ɗin yo waw famude ko ɗum ɗon koye noone mandanteɗama Allahu azza wa jalla no harmi ɗum ɗon ko ɗum woni al aklu riba wa huwa zulmun lil insani wa aklu malihi bil batil wa muharabatullahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi ɗum ɗon haray on togi no haɓidude e Allahu tabaraka wa ta'ala e annabajo ko ɗum Allahu azza wa jalla inni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbul
wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allahu tabaraka wa taala ittay barke kala wo ko wiyete riba. Allahu tabaraka wa taala pottintina ɗum ɗon kala wo ko wiyete e muɗum barki. kala noon ko tawi ko sadaqaji Allahu tabaraka wa taala jogi tanto ɗum ɗon jommu aynanamo ha o hendoyo ɗum tawa wontino joni hunde ɗuɗum ko waɗi Allahu tabaraka wa taala o sifitora yiɗugol kala neɗɗo mandanteɗamo ko heewuɗo ko yeddatamo kañum kala ko neɗɗo mandanteɗamo ko heewuɗo ko waɗata bakkatuji musidɓe julɓe. yo Allahu azza wa jalla dande en e ɗiɗo piiji. hikkowo ɗon on ko al aklu mali yatim wa kana wajiban ala nas an yakuffuhu wa yura'uhu wa yusaiduhu. ɓe maki o wonda nedama o bani adam hikke ɗon kay ko ñamugol jawle alyatimaɓɓen. ɓe maki noon tawi no waɗɗi e yimɓe ɓen ɓe bandanteɗama no heddodi wondi e alyatimajo o nde ɓe wallitoto o alyatimajo ha o hewta ko wiyete ko rusdu woni sendidirgol mo ha o hellife ɓe ƴetta kalisiji ɗi wallitomo jonnamo. kono hara ɓe ƴettali jawle ko babirawo makko on acci kon ɓe ƴetta ɓe ñaama yoɓe wawa famude ɗum ɗo kañum kadi no jeeya e gollal ngal andanteɗama no halka on tigi on wonɗo ñamude ɗen ɗon jawle. kono Allahu azza wa jalla inni inna alladhina yakuluna amwala alyatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. ɓen ɓe andanteɗamo dey hino ñamude jawle alyatimaɓe tawa koye hoore tooñe yoɓe wawa famude dey ko ɓe woni ñamata ɗon kon ko deedi maɓɓe wontaneɓe yiite musidɓe julɓe. ɓawa ɗon kañum kadi ɓe fawi natoyde ndeɗo yiite wiyetege sa'ir musidɓe julɓe. yo Allahu azza wa jalla danduɗen ɗum ɗon. idan hikka ɗon kañum kadi ko annabajo on sallallahu alayhi wa sallam rentine woni attawalli yawma zahfi wal firaru min alqitali al adu woni konde on togi bani adama on dogata ñande tawi julɓe ɓen heferaɓe hino darodi kora kor hino piira haray ɗon no harmi de bani adama on pottitoto ɗon suuɗo rento hara hino huli hon ɗum mayugol e lawol Allahu tabaraka wa taala. kono Allahu on noddi ɓeɗo gonɗinɓe Allah ini ya ayuha alladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. kono yo ɓeɗo gonɗinɓe sari ha noon on hawri e ɓeɗo heferaɓe satti wodey haron huccitali fewteɓe dartoɗonɓe haaɓi ɗon e ɓeɗo heferaɓe kala noon o mandanteɗama hucciti dogiɓe holliɓe ɓawo yo wawa famude hara o an yerali on ɗon ko none ɗiɗi. si tawi o yiltiti ɓawo fi heɓilago ɗaɓɓa dowle artanaɓe ɗum ɗon harma mais o yawa seeɗa o huuli so o naati ɗo joni o maaye yo wawa famude on ɗon none no harmi haray on togui duwaka hulugol maayu gongol feendo ɗon yo musidɓe julɓe. Allahu azza wa jalla hino rentina en e ɗum ɗon. hikke ɗon kadi piiji ko halkata kon bani adama on ko sakkiti kon woni asful muhsanat konde on togui haalata ko boni e ɓeɗo sonnaɓe sangiɓe sonnaɓe ɗandanteɗama andiraka waɗugol bakkat on togui jooɗo en ayi ɓe rewɓe tiggiɓe ko ɓe feewa ɓe rewɓe tiggiɓe andira hunde kaari o bani adama ala ko wowlata ɓe rewɓe woɗɗitiɓe waɗugol bakkat si wona hunde kanude. Allah on innuma wa ma ursilu alayhim hafidin on imminaka dow ɓe fiyon renuɓe lala kono kamɓe ɓe ala golle baɗi haynagol sonnaɓe sañiɓe ɓe andanteɗama hiɓe nefini kala ko wiyete e zina e ko kaani ɓe woɗɗiti ɗum ɗon bal kanko o immo e tukkagol ɓe wowlugol ɓe sonnaɓe konngol kandanteɗama ko kanuɓe kala ko yiɓe no tiggi a hiɓe ɗe tiggaji mum hay hunde tigginaɓe si wona taw de ɓe feewa subhanallah
si tawi sonnaɓe ɓen acciti kala ko wiyete ko kaani ɓe ñembini annabajo honno sonnaɓe annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe gollitiri aya ko Allah on inni ko an yo annabajo on yamir e rewɓe ma ɓen e ɓiɓɓe ma ɓen e rewɓe gonɗi ɓeɓen yoɓe jippin firi gantan jiiɗin e dow maɓɓe joni kamɓe ɓe jembini ɗum ɗo an ko ɓeɗo hande wonɗa e tukkade ya waw famude allahu azza wa jalla inni walladina yarmuna almuhsanati alghafilat walladina yarmuna almuhsanat ɓe ɓannanteɗema ɓe ala golle mbaɗi tukkagol haala konnguli kanuɗi e ɓeɗo sonnaɓe ɓannanteɗema ɓe andiraka ɗin ɗon piiji thumma lam ya'tu bi arba'i shuhada ɓawo nde ɓe wuuli ɗum ɗon ɓe addali seedeɓe kono seedi tanoɓe Allah ini fajliduhum 80 jaldatan piye ɓeɗo looci 80 saabu konngol gotol ko ɓe wowli fewtini e ɓeɗo sonnaɓe musidɓe julɓe idan si tawino noon haalugol ɓeɗo konngol gotol harana konngol labagol na ella noon Allahu azza wa jalla innatano yoɓe nangue ɓe focce laala kono bal Allahu azza wa jalla inni kala mandanteɗa mo tukkike ɓe hino haala e ɓe konngol kanugol yo waw famude Allahu azza wa jalla inni si o nangama haɗa yo rewne e dow makko looci 80 musidɓe julɓe idan yo Allahu tabaraka wa taala won balla o wallito en o arkesa en e tawfiq hawrandigo kala ko yiiɗi o wela e muɗum musidɓe julɓe haɗa ko ɗo wonno ko yewtere nde haata hande musidɓe julɓe tawde durma on tampini on jogi ha non idan yer kala wo ko tawi feewi e yewtere nde no iwri Allahu azza wa jalla yer ko heeɓi to wotay ko e faljere on togi imma faljugol e bindi faljugol e firo feggagol e ɗengal haɗay ko tawde ko bani adama tagama timma si ɗum no heeɓi haɗaylan yaafini kala ko tawi heeɓi keɗon tawi yarale e laawol isan musidɓe julɓe ko honno e laawol hikketen ɗo joni en jonne cheikh on ɓe attirana en Qur'an laawo sakkitiyol ngol on tuma si hewtene kañum kadi cheikh on ɓe attirana en Qur'an laawo sakkitiyol ngol ɓawa ɗum ɗo musidɓe julɓe on ɓe jonde nen barakallahu fikum eywa nam cheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله weltanama yallah o sembidana ne ida musidɓe julɓe ɗen jonnitude Cheikh Mouhammad Diawo kamɓe kañum kadi ɓe andana e neldade hedditinde ɗin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله musidɓe julɓe konɗon e welo ni hande Jama TV heeɓi ɗo yiiduɓe émission gandal e faamu heeɓi ɗo ita musidɓe julɓe wana holno Cheikh Mouhammad Tayyibou konnguli sakkitiɗi ɗin
assalamu aleykum wa rahmatullah. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗo on yewte ko yewtete kon fof karmo ko ɓimɓe yewtani en ɗum e kene en faami ko heddi ko wiyete kon alhadar woni renagol koko wiyete ɗi piiji ɗi tawta ɓe sifiki ɗi nane ko waytata wono shirk kafedugol allahu subhanahu wa taala e goɗɗo ko renagol ɗum ɗon reeno kadi tuumugol ɓeɗo rewɓe takati goɗɗo ɓe rewɓe sangiɓe kadi no jeeya e muɗum renagol ɗin ɗon e dendenagal ko tawata ɓe sifike ɗo watten hiili e muɗum moƴƴa reno ɗen hara e natal e kaɗo gayka saabu tawde ɗum noon bonnay golleji neɗɗanke mo few ko waytata no shirk so ndigima e muɗum hino anda ko honto woni jajore makko ko yiite wal iyadu billah ɗum ɗa kadi kadalik on haqqe ɗum si ƴettama e maɗa yawma alqiyama ha muran ɗum wonetano on tigui sikkirnono ɗen tori yo allah subhanahu wa taala okku en ko wiyete kon assamu wa taa nanugol ɗofto jaɓa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليكم. إذا شيخنا محمد جاو كونغولي هوندي ونا أنا كده سكت راده. أيوة الحمد لله الحمد لله دائما مي أنتني أو آية كالله وندال لهم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيتو الله جرنا الله تبارك وتعالى جرنا أن تولي بلوبين إنه ودي يقول لهم يتتامو فوق ينغنا قول دينك لن تروا الله الله ودوين إننا بجبي قول لتلك دي صفة به الله وندالي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا الله ودين نانو بجبا قول لترى يا رب العالمين. هلا ينقول كان أو نونا ينجوكو قول أو هلا ينكونا قول كان أو نونا ينأشد قول نوكي. تبارك الله. رأي هلا ولتنا فوتا هلا ولتنا فوتا يا الله تبارك واجمع تيفيهم. den dangal wonɓe ga hooreɓɓen ha nabili ɗum ɗo bisnillahi taala yaara yeeso ko ɓe tora ɓurtugol wallitogol moƴƴa fi toppitagol qur'an allah tabaraka wa taala bisnillahi taala barke ɗen ɓuuray waɗugol inchallah batte ɓuuri ni inchallah ara men ɗo men weltigi fota tigi tigi o barakallahu assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ida musidɓe julɓe en weltini ko cheikh mouhammad tayyibou ɓawa ɗon kadi en weltanimo boyi cheikh mouhammad diawo yo allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haɗa noon so tawi allah hoddiri kañum kadi en e jour ji goo immorde jour ji aroyeɗi musidɓe julɓe haɗa noon en e yontere hannde émission moɗon gandal e faamu leere moɗon salam salam salminama mubacharatan e télévision moɗon Jama TV en yontere hannde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات